A kada govorimo o porezima, kakvi su porezi? Pa porez, postoji tu sad više poreza. Prvi porez koji će vas naći kad prodate nekretninu je porez na apsolutna prava. Ako prodajete sekundaran stan, znači da ste vi dobili pare i da država sada uzima neki 2,5% na konto vrednosti nekretnine, s tim da oni procenjuju, poreska uprava procenjuje vrednost, znači ne mora biti prihvaćena vrednost iz ugovora i to treba voditi računa. Kod nas postoji jedno običano pravo sa kojom, ja mislim, poreska baš i nije sretna, da porez na promet apsolutnih prava preuzima kupac, iako je po zakonu određeno da tu bude prodavac. Ali to dolazi u dogovoru ili... To vuče iz jednog drugog perioda kada je bio uslov za knjiženje stanova da je plaćen porez na apsolutna prava. Onda je to oboreno na Ustavnom sudu i međutim ostalo je pravo. Zašto? Zato što ja kao prodavac sam prodao stan i odem u inostranstvo. I nikad ne platim porez. A ja ne mogu kao kupac da se uknjižim. I da bi se takve situacije sprečilo u ono doba kad je to bilo međusobno uslovljeno, ljudi su preuzimali to i rekli ne, ja ću platiti, nemoj, molim te da ja razmišljam, hoćeš ti platiti ili nećeš. Sad je to ostalo i to je jako, mislim, kad se nešto ukoreni kao običaj, to je prosto nemoguće izbaciti, mislim. Tako da to i dalje postoji i poreska u principu šalje poresko rešenje na promet apsolutnih prava i jednoj i drugoj strani, a treba da plati u principu one koje je naznačeno u ugovoru. To je sad trenutno tako. Kažem, mada po zakonu, onako kako piše, prodavac je obveznik.